dan tongkat dia cakap, kan kursi di apa ni? Di Jordan. Itu sini. Habis Daud, kasih kambing makan dan sebagainya. Onto the floor. Palingkan atas sana, dia ikut perintah Allah. Giant serpent. Serpent tu apa? Yang tadi yang jadi apa ni? Yang lain-lain bukan dia Islam lagi. This made the Pharaoh angry. Time to worship Allah. Dia tak mau. Pharaoh kata, jangan just to kill the magician. Oh no, ini semua orang. You also believe the one true God. Jadi ada dua orang. Kalau angry, buatkan lagi. Show. S-H-Shin. Show. And forwards. P-O-O. Bukannya forwards. Right? Bukan open. Ropes. Oh. Buka mulut sikit. Suar. Yang lain itu dengar ya. Okay.